از دخوازم وگرمه و سرمجارة سوریه بتایبەتی دەوێ دەمێدا ئاسایکردنا پەیوەندیên ئەنقەرەیê دگەل حکوومەتا شامê دڵگیرانی û ناڕازیبوونên ئەمریکایê hewlên Rûsyayê heta çi qasî dê serkeftî bin erê dê opozîsyon bi ku derê ve çîtiya ku zêdetir ji 11 sala Tirkiye li ser axa Sûriye piştevaniya wê dike. Gelek pirsên dî hene dê ji hêjayê Besam Saîd İshak endamên Encûmena Serokatiya Meclisa Sûriya Demokrat Mesedê bipirsim. اگر هجای بسام آماده بی دخوازم جوی بپرسم نزانم ام فهم ناکن دوریاتیک هیا د مسئله دا جهله که ترکیه حاول دا پیوندین خوین قاسی 11-12 سالن دگل حکومتا شام خرابن آسایی بکد جهله کدن دگل اپوزیسیونا سوریا کو 11 سال زیده تر پشتوانیات کتن ناخوازی دسته واقد بیتن ناخوازیتن نکویش خوب کت نکرکاکه اوه چواد شد بیتن ترکیه چواد کاری تشتکی وهاب کت هم دست حالات هم جی اپوزیسیون قازانج کت امکان تدا گلو سلاف جوروش حمود تماشوان الهجارة أعتقد أز دبينيم كو صدمة بشتي لبشت في نزيكبوني أو برجواندين عبوري و يسروكاتي تركيا و بفي كيجي حارتم برجواندية عاليان لسر برجواندين دن سردكافة بوی کیجی بوی صدمه لذاتی که دنیزیک بونا آلیان ده جه ترکیه و تایبت کو اپوزیسیون جهپا بانگ دکه بنزیک بونا برژیم سوریه و چاره سرکرنا پرسگری کان لگل رژیم سوریه بوی کیجی بديتنا من سروك تركيا فشار للروسان دكا جبو في الهفاتني ام حميد زانن كونة تشتكي نوية سروك تركيا بريد جي نزيكبون جروسا دكر دريا و ركفتنين آستان إجابة سام ددمکی دا کو اپوزیسیون سوریه هیونه خود دست ترکیه داد پارێزە اف نزیک بونا زورا وان دچه خوشا وان ناچه دی چاره نویسه وان گروپین چک دارن 11 سال ترکیه پشتوانیا واد کلی سوریه چه بید با آسایی کرنا وان پیوندیان اره روژه کج روژان نابنا بالا سری ترکیه نها لغوري رابورتان كو او تركيا وان جروبان قانع بك لباكور سوريا كو نزيك لها قال الرجيم الهفورن بفي كيجي اوبوزيسيون تشيك دار في اسطنبول كو برپرسن ويل اسطنبولنا ما هي شروط هذه نزانن كو مرجين وي چبن ثمن المطلوب او تشتا دخوازه وهل سوريا على المقدم والطرف او آلية دنجيكو النظام السوري ريجيم السوري نزانم هجای بسام از قد ناگه هم برسوا خو از پرسید کم لی برسف تشتکی دنه باشه او نافچین کو ترکیه بشتی سال 2016 لباکوری روشالات سوریه لروجاوای کردستان داگیر کری افرین گریسپی سریکانیه با آسایی کرنا وان پیوندیان دکفن دسته که در رژیم اسد وگریته لا أعتقد از نابينم كو تركيا ورجيم سوريا
يعني يدعم النظام ئاوێن السوري في هذه کۆپشتەوانەیە ڕێژیما الحالة سووریێ روسيا دڤی شەڕی دکێ يستطيع کاربن أن کۆ يغير الوضع ڕەوشێ كمال بگوهرن الشر لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریێ بدون حوار بێی مع الولايات دیالۆکێ بە ئەمریکارە ولذلك لا بڤێ کێژی ئەز نابینم کۆ حياة إلا أي انعكاس کۆ چ الوضع گوهرتنێک لەسەر عردێکی تمام ببن إجابة سام سعيد إسحاق انضم أنجمن سروكاتية مجلس سوريا ديمقراط مسد جالاكس باس